Uyu munsi ntitugiye kuvuga ku za gisirikare, ntitugiye kuvuga ku za politiki, tugiye kuvuga ku muturanyi wawe, ku muryango wawe ndetse n'umugore wawe, umwana wawe, n'impamvu bashobora kugirwa umwanzi wawe nawe ukabyemera. Tega amatwi wumve neza ibyo umuvugizi wa gisirikare wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Jenerali Sylvain Ekenge yabwiye abaturage kuri televiziyo y'igihugu. Ni amagambo atangaje ateye ubwoba, ariko ngahumva. Une femme, tout il faut faire attention. Ah bon? Oui, il faut faire attention parce que si vous êtes responsable, et c'est ce qu'ils ont fait avec les chefs coutumiers, les grands chefs coutumiers un peu partout, on vous donne une femme. Wumvise neza, wabyumvise neza. Ntabwo arimo kuvuga iby'ingabo z'umwanzi, arimo kuvuga iby'umugore wawe, iby'abana bawe, iby'amaraso yawe. Iyo leta ikubwiye ko umugore wawe ari intwaro, iguhaye uruhusa rwo kumwanga, iguhaye uruhusa rwo kumutinya, iguhaye uruhusa rwo gutsemba abo bantu, guca umuzimu mubi mu rugo rwawe. Jenoside ntabwo itangirana n'imihoro, itangirana n'amagambo agutera ubwoba, agutuma gutangira gukeka butunze abukunda abugira mu rugo rwawe, abo urarira amajoro. Uyu munsi ntitugiye gutongana kuko wamaze kuzumva General ari kuvuga yitonze, ntabwo ari kuvuga nk'umunyapolitiki, ari kuvuga yitondeye ibintu neza, yabiteguye bipanze, ntabwo ari impanuka. Tugiye gusesengura aya magambo kugira ngo tuyumve neza. Urashobora kuyaciyeho, wayabonye ari gutrendinga kuri mutandao ukagira ngo ni amagambo asanzwe, ariko mureke tubyumve, kuko aya magambo afite amateka yihariye mu bihugu bitandukanye, afite uburyo akora kandi akorana n'imitekerereze, agahindura imitekerereze y'abantu, akagera kuri tere, akangiza byinshi, kandi afite ingaruka udashobora kubonesha amaso, ariko zabayeho, ntuziviva, ntuzibuka, ariko warazibonye, ingaruka zabyo urazizi. Ibi si isobanura amagambo, ntabwo ari anthropology, ntabwo ari isesengura ry'umuco. Ibi ni intwaro y'imvugo, mbese ni intwaro itari y'imvugo isanzwe yemewe na leta, ikoreshwa n'umuvugizi w'igisirikare uhagarariye perezida, umuvugizi uvugira umugaba mukuru w'ingabo mu baturage. Ubundi general aje kuvuga kuri televiziyo, aje mu izina rya perezida, aje gutanga message y'igihugu, ariko icyo yakoze ni brainwashing, koza, gukoropa imitekerereze y'abantu, abatungira agatoki umwanzi, kugira ngo bive kuri leta bihindukire bije kuri wowe, bije ku muturanyi, bije ku mwana, bije no kuri nyina yewe. Kubera iki? Leta ntishaka kuba responsible y'ibyibazwa, y'ibzinanirwa gukora. Ikeneye aho ihungira, ikeneye uyisimbura, ufata blame. Uwo nguwo rero niwe tugiye kugarukaho, nibyo tugiye kuvuga, gutekereza no kumva, dusesengura icyo yashakaga kuvuga. Ni umuvugizi w'igisirikare cya leta ya Kongo iri mu ntambara yeruye, ihanganyemwo n'umutwe wa AFC M23. Bo banashinje yuko bafashwa n'u Rwanda, whatever it is, ariko twumva icyo yavuze n'umuntu yavuze nuko yabisobanuye. Mu busesenguzi bwa politike, iyi mvugo ifite nk'ibyiciro bitatu dushobora kuyiklasamo. Icya mbere, pathologization, cyangwa se kwitirira umuntu ubwoko runaka, umuntu cyangwa ikintu, ko afite indwara runaka idakira, indwara y'imico mibi, indwara yo kubesha, yo kugira gute, ni indwara kuko yabyitiriye kamere, ariko afite imico mibi idahinduka ya kamere. Aha havuyemo amahitamo, hazamwo kamere, turabyumva neza. Icya kabiri ni accusation in a mirror, cyangwa se gushinja umuntu ushaka kugirira nabi ibyo we ukora.
gushinja nuvuga ngo accusation inamira uri kwireba mu kiyo izo uriwe ukabishinja uwo muhanganye. Gatatu, mbese uri gutegura imitekerereze y'abantu kugira ngo babe bo bikoresha mu guhotera abandi. Ibi bintu rero, ibi bitatu bihuriye hamwe bigahurira mu muntu umwe, ni akaga gakomeye cyane muri societe. Ntabwo ari ikintu coroshe, bihinduka ikindi kintu. Ariko reka turebe, tubanze twumve igice cya kabiri, essentialization, ikibazo cya politiki. DRC n'u Rwanda ntibumvikana muri buryo bwa diplomasi, barahanganye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. AFC M23 nuko bari mu biganiro bihoraho batageraho bumvikana. So guhindura iki kibazo rero kigahinduka cyavuye muri diplomasi, kiraje cinjiye muri kamere y'abantu. Ntabwo kikiri ikibazo cya diplomasi, cyabaye ikibazo cya kamere y'abantu, y'ubwoko bw'abantu. Aho kuvuga ati hari amakosa ya politiki n'amayeri ya diplomasi aba bantu bihariyeho, ahubwo aravuga ati abanyarwanda cyane cyane abatutsi ni indyarya, ni abahemu muri kamere yabo. Havuzwe kamere, reka tubaze twumve ngo kamere ni iki? Ni karemano, nuko umuntu yaremwe yavutse, biri mu maraso y'abo bantu. Rero ni abahemu, ni ababeshi, ni indyarya n'ibindi. Ni ukuvuga ngo ni ugucagaguramwo ijambo ryari riremereye, topike yari riremereye, ikintu cyari kinini ukacorohereza umuntu kugira ngo acumve akimire bitamugoye. So babumbiye abatutsi, abanyarwanda by'umwihariko, ntabwo ari abanyarwanda bose, by'umwihariko especially abatutsi, muri kamere yabo ko karemano yabo ari ababeshi, trisheri, baratirikinga abantu, ni abahemu, ni abagambanyi n'ibindi muri kamere. Ibi byavuye ku kuba ari umututsi bari kuvugaho mu Rwanda, ni umututsi aho ari hose, kuko byagiye muri kamere yabo yabande abatutsi. Iyo umaze kubigira kamere rero, ibiganiro bindi bihinduka ubusa, abasivile bahinduka ikibazo cy'umutekano. Kubera iki? Umuturage aravuga ati burya nawe niko umeze. Ubu ntutangare ko umuntu ashobora gusohoka hano hanze uwabyumvisha wabashe kubisobanukirwa, burya niko muteye. Aho usohotse iwanyu, usohotse ku iduka aho ngaho, ukabona abantu baraguhindukiranye, ba bantu. Kuko yabavuze ati muri ba bantu turabigeraho, ati ubwenge mu busanzwe n'ubwenge, ariko ku batutsi ntabwo ari byo, turabigeraho. So abasivile bahinduka ikibazo cy'umutekano. Kubera iki? Umuturanyi wamaze kumubwira yuko uwo muntu ari ikibazo, wabzororosoye, uwo ni ikibazo mu bana. Reka twumve irindi jambo, arindi vuze ry'ubwenge, semantic laundering, cyangwa se ijambo ry'ubwenge, guhindura ikintu gisanzwe kigahinduka mu bundi buryo linguistique. Nico bita semantic laundering, ni ukumesa amagambo. Ufashe ijambo ryari risanzwe urarimesha, uraryunyuguje, urihinduye ikindi kintu. Reka dufate hano ijambo yakoresheje ry'ubwenge. Jenerali Ekenge, umuvugizi w'igisirikare cy'igihugu, ibyo mu bikipinge mu mutwe. Umuntu turi kuvuga ntabwo ari ibintu bisanzwe byavuzwe n'umuntu wo kwibarabara, nubwo byororosoye amarangamutima y'abaturage benshi. Ati nibwo kivuga ikintu mwari mwarananiwe kuvuga, ubu nyine nibwo mugikora ahantu neza. Kubera iki? Bamaze kuba brainwashed, bumvise yabakoreye kucogeje. Aravuga ngo ubwenge ni ikintu cyiza, aho anabisobanura akavuga ngo ubwenge. Umunyamakuru yanamubajije ngo ubwenge niba mbivuze neza ari ubwenge ari iki? Ubwenge mu rurimi rw'ababantu, mu baturage bacu b'abantu, abashi, ababemba, abapfurera, abanyintu, abo bose. Ati twebwe mu babantu, uru rurimi ni ururimi rusanzwe rusobanuye ubushishozi, intelligence.
ni ukuvuga ngo ku bana b'ababantu kugira ubwenge n'impano. Iyo umwana w'umubantu agize ubwenge aba ari umuhanga, atariko iyo bigeze ku batutsi ntabwo ari byo. Wumva ukuntu atwistinga ijambo amaze kuribasobanurira kuko bararizi, abari kubwira bararizi, ariko bihaye ibisobanuro bibiri bitandukanye. Ati kuri bo rero sibyo, ntabwo ubwenge ari ubwenge tuzi, kuko arabizi ko muri bo ababwira hari abazi ubwenge icyo ari cyo. Atariko rero ntugire ngo ubwo bwenge uzi nibwo abatutsi bavuga, ntabwo ari bwo. Ati kuri bo ntabwo iri jambo risobanura ubwenge, riratandukanye cyane. Ati kuri bo rihinduka iki rero? Wabyumvishe? Ati birihinduka uburyarya, ubuhemu, ikinyoma, ubucakura, ubugambanyi. Ijambo ubwenge wumva ibisobanuro rigize. Iri jambo ryakorewe ibintu bine bitandukanye. Ijambo risanzwe rihinduriwe inyito, ryitwa ikintu kibi. Ni ukuvuga ngo ubwenge dusanzwe tuzi buhinduye inyito, buhise buba ikintu kibi. Ni ukuvuga ngo rya jambo rihise ryomekwa ku bantu runaka specifically bameze gutya, bateye gutya, aho uwo muntu wese ari ku isi ahita amera uko nguko. Irya kane ryagizwe karande, abo bantu bararivukana, bararikurana, riba mu maraso yabo. Aravuga ko ku batutsi ubwenge ari ubuhemu buvukanwa, ntabwo ari amahitamo. Guhemuka, umuntu arashobora guhitamo guhemuka, ngahitamo gukora nabi, ngahitamo gukora ikintu bivuye mu mahitamo. Ariko iyo byiswe kamere ni karemano. Abanyarwanda bavuga neza ati kamere ipfa nyirayo yapfuye atakiriho. So, kamere rero ni karemano, urabivukana ukabikurana. Ariko ibi rero birimo umutego. Mwumva ivyo yashatse kuvuga. Ubusanzwe ubwenge ni ishema. Iyo utsinze uba ugaragaje ubutwari. Ariko muri iyi mvugo rero, kubera ko ari abatutsi, ubwenge bwabaye icyaha. Tibukiri ishema ry'abantu y'ubugize ribaye iki? Icyaha. Bityo rero gutsinda tikukiri ubutwari, guhindutse icyaha. Nuvuga ngo watsinze, wakoze icyaha. Kuri bo mbese uko urushijeho gutsinda niko urushije gukora nabi, niko urushijeho kugaragara nk'umuhemu cyane, niko urushijeho kuba undi muntu mubi muri sosiyete, kubera ko ufite ubwenge. Gukoresha ubwenge noneho cyo kibaye ikibazo cyane. The more uwininga, the more uba mubi. Ntimubona? Titwababwiye yuko abantu ubwenge bwaba ari n'ubu busobanuye iki? Kitushire ku kindi kintu yavuze ati accusation na mirror. Ndirebye mu kiyo icyo nshaka gukora, mbese ngushinje yuko ari cyo ugamije, nico ufite mu mutima, kuko ndi kwibona mu ndorerwamo, ariko ndi kukureba, nireba mu ndorerwamo nkabona birya mfite mu mutima, nkabikubonamo kuko ari wewe mpanze amaso. Ni ugushinja umuntu ibyo wewe ugamije gukora, cyangwa se uri kumukorera, cyangwa uzamukorera, ariko ufite muri wewe izo uri guteganya kumukorera. Turebe kuri FRDC. FRDC ikunze kunengwa iki? Tigira discipline. Ni igisirikare kitagira discipline na busa. Gishinjwa gusahura, gishinjwa kutubahiriza amasezerano y'icyo cyavuze, tiwocizera, gufata abagore ku ngufu, gihohotera abasivili n'ibindi byinshi nawe ushobora gutekereza uzi bakora. Ni abanyabwoba n'ibindi. Jenerali Ekenge rero niyo mpamvu afata ibyo bintu byose akabifata akabyegeka agize abantu abishinje, abijanyeho, akabishinja abo bahanganye, biri mu ntego imwe gusa, cyangwa se gitumye abashinja ibyo bintu. Nimba bo muri kamere yabo ariko bateye bameze gutyo, nimba bo bica amasezerano, abo bantu, ubwo twebwe ibyo dukora byitwa ko bari kwirwanaho, turitwa ko turi kwirwanaho. Reka tubibwire abasivile, tubibwire abaturage, barumva ko turi kwirwanaho. Iyi mvugo ihindura umwicanyi umwere. Ni ukuvuga ngo uwicanye, uwakoze icyo cyaha irahita imubwira umwere, agahinduka nk'aho ari we victime.
w'ico we yakoze, akagaragara nk'uwarenganyijwe. Kubera iki? FARDC iratsindwa ku rugamba, irahunga, ikagira gute, ikagaragara nk'aho yarenganye. Ikindi mwibuke yuko yavuze ngo aba bantu muri kamere yabo uko bateye, ibi ngibi barabyigishwa. Mbese guhemuka kuriya kugira gute, ati barabyigishwa bakiri abana, barabikurana at young age, umwana kurabizi. The same way nababwiye ngo accusation inamira, ibyo yigisha umwana atekereza ko n'abandi ari byo bakora. So uwo mwana ukuze gutyo rero, kumena amaraso bihinduka ikintu gisanzwe, by'umwihariko kumena amaraso ya wa muntu. Ntabwo bizitwa ko ari kwicana kubera ko yishe umuntu mubi, ari kwitangira igihugu. Izi mvugo ntabwo ari ubu nyine zumvishwe, zarakoreshejwe, zirazwi mu banazi, mu Rwanda, mu mateka y'u Rwanda n'ahandi hatandukanye, za Bosnia, ibi bintu birazwi. So zumvikane neza, ibi ntabwo biri kuvugwa, mbibibutse ntibiri kuvugwa n'umuntu usanzwe. Iyo bigenze uku rero, bikura inshingano zose kuri leta, amakosa leta ikora, ibyo leta igamije, ibyo yananiwe gukora, ikabishira ku baturage runaka, ku gatsiko k'abantu runaka, ku bwoko runaka. Noneho bigatuma umuturage ushonje avuga ati okay, burya aba nibo batuma tubaho nabi, aba ngaba nibo batuma tudatera imbere. Abaturage babayeho nabi, abaturage bakabajije leta impamvu leta itabitaho, impamvu leta itabaha ibyo bagenewe. Aho kubibaza leta rero bigahindukirira abandi, aho kubaza leta impamvu ibintu bipfa, impamvu ibintu bitagenda, bihindukirira wa wundi leta yatunze urutoki aturiye. Uwo niwe kibazo. Noneho batangira kumureba bakamubona nk'isoko ya bya bibazo zose, bya bibi byose bibaho. Nuriye iriya ni systeme politiki yo gushaka kwikuraho ikibazo ukacerekeza ahandi kugira ngo udaivating attention. Mwarimo mundeba ko nije kibazo none n'uyu, so uhita utangira okay, usinyine ko ari byo bitewe n'ibisobanuro tumaze kuvuga hejuru. Wa muturanyi usanzwe, mugenzi we wamutizaga, wamugaburiraga, bafatanyaga mu buzima busanzwe, burya bwose kumbe ni nayo mpamvu tunaturanye. Abishakira ibisobanuro. Kubera iki? Bamuhaye impamvu, bakamubona nk'umuntu utuma bo noneho ibintu byose byarazambye, leta yabigizemo uruhare, yabimwigishije. Kandi buriya nta kintu kigoye ko kwigishwa n'umuntu uzi ko akomeye. Anyway, bityo rero uburakari bw'abaturage bo hasi bariya basanzwe buhita buva kuri leta bukerekera kuri wa muturanyi, akumva kumwica ari ni gukemura ikibazo. Ikindi tuje ku nkuru y'ubukwe, aho umunyamakuru yamubajije ikibazo ku nkuru y'ubukwe. Ntabwo ari impanuka, ku nkuru ijanye no gushakana no kugira gute ubwo buzima. Niyo nkingi ikomeye ya propagande y'ubwicanyi, yo kurema noneho neza. Ni ukuvuga ngo ihuriza noneho hamwe ibirya byose yabifashe, irabisimplifia, irabizana ibishira mu mutwe w'umuntu, imuremera ubwoba noneho bwo gutangira gutinya umugore bashakanye, akarema ubwoba bw'imibonano mpuzabitsina n'umugore we, irema ubwoba bwo gutangira gutekereza gusimbuzwa, yuko generation yabo, famiye yabo igiye gusimbuzwa n'abantu afite mu rugo, babandi yakundaga, wa mwana yakundaga. Niho bihera kugira ngo uzumve ngo umuntu yishe umwana wiwe. Mbese atangiye guhangayikishwa n'amaraso amukomokamo, atekereza yuko ayo maraso ari mabi, ari umuzi w'ibibi. Kuko yavuze ngo gushaka umugore w'umututsi, ubu azana na muramu we, na mubyara we, akababyaraho abana. Abo bana bavuka ari abatutsi, the superior race. Ni ukuvuga ngo waremye, atangiye kumuremera ubwoba bw'uko abo bantu iyo superior race igiye kubasimbura burundu. Nibasimbura rero havutse ubwoba, bamuremeye ubwoba, bituma ashaka kurandura uwo muzi
uri muri we akawita umuzi mubi, akarandura umuzi mubi mu gihugu yihereyeho. Niho akenshi henshi yagiye hatandukana, mwagiye mumva bazita ngo ni inzoka. So ni inzoka iri mu nzu, mu mwobo wo mu nzu ni hehe? Ni mu mubiri. Mu yandi magambo ni virusi, ni virus iri muri wewe yinjiye mu mubiri wawe. Ubundi virusi ahantu yakoresheje ko baratwinjiriye, infiltration, baratwinjiriye, bari mu gihugu, assuming yuko umubiri ni igihugu, ni nka body. Virusi yinjira mu mubiri ikaba ishobora kubamwo, igaturamwo kanseri kabi iri mu muntu. Ya virusi irangije wa muntu, uku gusimbuzwa nico bishatse kuvuga. Ati rero umugore w'umututsi uzaraho babana b'abatutsi igamije iki? Kubasimbuza. Ni ukuvuga ngo bazarangira babasimbuje, babigizeyo, noneho basigara ari bo. Reka tuje ku gice kindi yavuze ca famille, cyo gushaka umugore w'umututsi, mariage. Mbese inkuru y'ubukwe cyangwa se ya mariage isobanuye iki? Si impanuka, ahubwo ni inkingi ya propagande mbi cyane. Ni inkingi ya propagande ihuriza hamwe bya bintu byose twavugaga, niho ruzingiye. Ihuriza hamwe bwa bwoba, ikuremera ubwoba, ikarema ubwoba bw'imibonano mpuzabitsina, gusiga rutinya umugabo atinya, wa mugabo ufite umugore w'umututsi agasigara atinya gukorana imibonano mpuzabitsina nawe, akabitinya. Kubera iki? Birimwo danger, bizamubyarira umwana uzamurangiriza umuryango. Ubwoba bwo gusimbuzwa, replacement. Mumaze igihe mwumva iyi politike yo kuvuga ngo abatutsi bashaka kudusimbuza muri Kongo, bashaka even nabiriya bavuga ngo gucura impunzi. Ati nibacura impunzi bariya sibo, ni abasirikare b'u Rwanda bagiye kuzanwa muri Kongo baze gusimbura abakongomani. Ubu nyine ntikiri balkanisation, yinjiye muri phase yindi ya grand replacement. Tuzabigarukaho butaha wenda. Ariko nuvuga ngo yabizanye noneho mubizi, iyo nteruro murayizi muri politike, none yazanwe mu muryango kugira ngo ateze ubwoba muri famille. Umuntu azasigara yiyumva yitinya nuko yibyariye uzamurangiza we wenyine. Nukuvuga ngo utangiye guhangayikishwa n'amaraso agukomokamo, bigatuma none ushaka kurandura uwo muzi mbese burundu. Urandura uwo muzi mubi, ushireho iherezo. Icyo bazabita ngo ni inzoka, mbese uyice birangire. Wa mugore yamwise maneko, infiltre, yakoze infiltration, yarabinjiriye. Kandi ibi ni amasomo y'amateka turayazi. Ibi ngibi tugomba kubyumva, si ubwa mbere bibaye. Ibi bintu birasanzwe, biza mu bundi buryo bikavugirwa ahandi hatandukanye hatari harya byavugiwe. Umuntu utabyumvishe neza akagira ngo ni bisha, ntabwo ari bisha. Umubiri ni igihugu, igihugu cinjiriwe n'abantu, binjira mu muryango, igihugu, umuryango, whatever. Barinjiriwe, binjirirwa n'udukoko ari two virusi. Virusi ni iki? Ni wa mugore na wa mwana. Wa mugore w'umututsi ahindutse virusi, yaje gusimbuza umubiri wose, ugasanga wigaruriwe na virusi. N'umwana wiwe kumva na amaraso, araza akabyara abana superiores iri hejuru. So baje gusimbuza umuryango, aremye ikintu citwa ubwoba mu mitwe y'abagabo b'abakongomani bashakanye n'abagore b'abatutsikazi, yuko imiryango yabo irangiye, basimbuwe. So iyi mvugo rero si ukwibesha. Ibi si ibitekerezo, si igitekerezo cy'umuntu ku giti ciwe, ntiyanibesha. Ahubwo reka tunavuga ngo sino kudasobanukirwa umuco nk'uko yabibesha, avuga ngo yabivuze mu magambo yati njewe simbazi, ariko nabiganirijwe n'umuntu ubizi neza, wakozeyo, akorana nabo. Ntabwo ari ikintu yibeshe, sino kudasobanukirwa umuco, ahubwo ni umugambi w'imvugo ya leta wo kugira ngo uhindure ikibazo cha politiki, kive muri politiki kikaba igisobanura abantu runaka aba ari bo.
kandi muri abo muzi iyi mvugo ya politike les infiltrés bamaze igihe bakoreshwa muri Kongo. Yewe yanabigarutse baravuga ngo twatangiye kubafata abajenerali les généraux bari muri gereza ubunyine twatangiye kubafunga, bari baramaze kwinjirwa n'iyo virusi bashaka gukubita umukuru w'igihugu kudeta n'ibindi. No kuvuga ngo murabizi iyi kese yo gufunga abajenerali benshi Kinshasa bari kubafunga, harimo abatutsi. Aba batutsi twe tuvuga ni ukuvuga ngo ikibazo cyatangiye kugaruka ku bantu bari kumwe bari hafi, ntabwo bari kuvuga ari abari mu Rwanda. Hari ushobora kubisesengura binakaje kubisobanura ngo yangwa abatutsi bavuze ngo nabi Rwanda. You are wrong, uribesha cyane. Aravuga umututsi n'utaravuka iki yavuze kizagumaho kandi kireba uwo muntu. Nuri hirya no hino ku isi kiramureba kubera iki yashizwe muri ako kantu yabaye characterized ni kamere, biravukanwa ni karande, niko mu maraso yabo bameze. So iki ukwibesha rero nihinduka kuva ku ikarita, mbese aho biva kuri front line bikaza mu maraso bikaza mu muryango. Intambara yakuwe aho barwanira yazanywe mu muryango kugira ngo izutse wa mugabo utarakangukira kuja kwica. Rero intambara urugamba rumaze kwinjira mu muryango, umugabo agatangira gukeka umugore we akamwita maneko, umwana we yabyaye ahinduka gihamya. Twakagombye kuba tuzumva nuvuga ngo umwana ni amaraso ya se, ni amaraso y'umuntu, ariko amateka ntazareka kubimubaza byange bikunde. Ico kintu yacumvishe byagenze gutyo, ariko amateka aragaruka n'ubudakamubaza cya kintu. Nimba umuntu atarize isomo ryayo ngo aryumve, aragaruka akabikwigisha byanze bikunze. Kumena amaraso iyo umaze kumera gutyo rero bihinduka intego. Ntabwo ubukijijinganya ngo abakigira gute, bihinduka intego nyamukuru yo kugira ngo babanta barangize aca uwo muzi mubi uri aho ngaho awurandure birangire. So ni ibitekerezo, ni ubusesenguzi tugerageza kugira ngo tubyumve kimwe, ufite uko ubyumva. Tugana ku musozo rero, Jenerali Ekenge bamukuye ku mwanya we. Ibaruwa yasohotse ivuga yuko akuwe ku mirimo yiwe, akuwe ku mwanya yari afite. Abantu benshi rero nabonye ku mbuga nkoranyambaga babyishimiye ngo ubutabera buratanzwe. Ubutabera buratanzwe, barakoze kumwirukana, banezerewe iyirukanwa rya Jenerali Ekenge mu kumukura ku mwanya. Ariko kubasesengura politiki ibingibi ntabwo ariko tubibona ukundi. Biriya ibyo leta ya Kinshasa yakoze mu buryo bugaragara, ntabwo birukanye Jenerali Ekenge kubera ko amuhamya yuko ibyo yakoze batabyemera. Oya, ahubwo babikoze kugira ngo biyerurutse, bitandukanye nawe, base naho babaye ibyo wakoze twagutumye gukora ibintu ariko we wabivuze cyane, yabivuze too loud. Ntabwo ari uko batabyemera, ahubwo nuko yabikoze mu buryo bweruye, yabipfunukuye, yabizororosoye kugira ngo bisakuze, bimare birasakuza. Ni ukuvuga ngo leta ya Kinshasa turashobora kubyita ko babikoze kubw'impamvu imwe gusa, biyerurutse ku mahanga, amahanga bababwire ngo twebwe ntituri muri ibi, yewe dore n'uwabikoze twamuhannye. Ubundi muri diplomasi bakunde batsindi. Biriya bakoze ni ukwihakana uwo watumye, babyita ngo ni a plausible deniability mu buryo bwa politiki. Ni a plausible deniability, bari guhakana ikintu neza, babizi neza yuko uwo muntu niwe bamutumye kubikora, ariko kugira ngo bamugize igitambo ca systeme yabo. Ni ukuvuga ngo reka turamire systeme, tuhari uyu nguyu umwe ariko turamire systeme. Baciye ishamye ariko baramira igiti kigumeho. Ico giti ni systeme ikomeze ikore, ikomeze igende. Bashaka kuzereka amahanga rero ko ari ibo batahuye nabyo. Ni ukuvuga ngo kwirukana Ekenge hari ubwo se bisobanuye kurandura virusi yasize ateye mu bantu. Uburozi bwamaze gukwira, yabivugiye kuri televiziyo y'igihugu. Kwirukana Ekenge ntabwo bikura virusi mu bantu yamaze kubiba. Ikibazo rero si uwo birukanye, ikibazo nico basigaranye. Birukanye Jenerali Ekenge, ariko ibyo basigaranye ni ibitekerezo yaramaze kubiba mu bantu, iyi virusi yaramaze gushira mu bantu.
birukanye umuntu umwe ariko hasigaye virusi mu bantu mu mamiliyoni. Yabivugiye kuri televiziyo y'igihugu, abivuga televiziyo ikurikirwa na miliyoni 115. Ariko kuvuga ngo birukanye Ekenge, ntabwo bamwirukanye, ahubwo bagiye kumuha indi mirimo, kubera ko iyo bamwirukana bari kumushira mu butabera, akaryozwa ibyo yavuze, akaryozwa ibintu yatangaje. Yagombye kuryozwa biriya bintu. Ntabwo ari ukuvuga ngo bamwirukanye, niko kumukura muri uyu muryango bamwinjiza mu wundi. Jenerali Ekenge rero ntabwo yahanwe. Icyo bakoze ni damage control, kugira ngo bakarume situation, bisempatize n'amahanga, bigaragaze nk'abafite ubutabera, bisempatize n'abatutsi, basubire bakoresha abandi babigarurire ati dore n'ubundi wabatutse tuzatumuhana. Iyo hagize ubavuga nabi, aba ni abaturage bacu, ubavuze nabi turamuhana. Ariko bamaze gutera virusi mu baturage, iri mu bitaro, iri mu mashuri, iri mu ngo, iri mu maduka, iri hirya no hino mu mihanda. Umututsi yabaye ikibazo mu mitwe y'abaturanyi, ni ikibazo. Iriya ni screen yica ubutegetsi butekereza, nico kigaragaza ibyo bafite indani. Icyo akozeho yabivuze wenda loud ko batashakaga ko abivuga. Umuntu rero wabivuze virusi nkiriya, wamaze kwicengeza mu baturage miliyoni zitabarika, yewe mvuze abari mu gihugu, abari hanze ntibabarika, hirya no hino. Ibi aho umututsi aherereye, naho umukongomani wundi aherereye, aho ibinyamakuru bigera, aho hose ijambo rye ryahageze. So kwirukana Jenerali Ekenge rero ntabwo ari igisubizo c'ico yakoze. Igisubizo c'ico yakoze kiragaragara, nuko yamaze kubiba ya magambo, yamaze kuyasakaza, byamaze kwinjira mu mitwe, biri buri hamwe. Kubirandura rero si ukumwirukana. Baza bavuga ngo mbese iyo uburozi bwamaze kwivanga n'amaraso, guhindura umuganga ntabwo bivura umurwayi, ntabwo bikiza umurwayi. Isumu yamaze kwinjira, isumu yabibwe yagiye yageze aho yagombye kugera. Ariko mu ngo, iyi ni intambara yamaze kwinjira mu ngo, yamaze kwinjira mu bantu, yamaze kugera kuri. Jenerali Ekenge ico yakoze ni amahano bihembera genocide. Biriya ni imvugo iteye ubwoba yo guhembera urwango no kugira ngo yicisha abandi, izana violence. Ubutegetsi ni ikikwereka indorerwamwo. Yamaze gutangaza, aravuga ngo abasirikare les infiltrés bamaze kwinjira mu gihugu, twarabafashe turi kubafunga. None se leta kwitahakanye ngo dufunguye abo bantu yabeshe, turabafunguye. Abasirikare barafunze, abajenerali barafunze, abatagira uko bangana barafunze, bari kuzira ico ngico. So leta yaje kwiyerurutsa, ntabwo yaje kumukura ku mirimo, yaje kwihakana uwo yatumye kugira ngo yisempatize n'amahanga, amahanga akomeze kuyifasha, ayibone nk'aho bo barera. Ibi nabivuze dutangira, nabivuze ngo ni ugushinja umuntu icyo ushaka gukora, noneho bagahita umwicanyi agahita agaragara nk'aho ari we warenganye. Uko niko kuri. Ndatekereza yuko mushobora kuzumva neza, mukimara kubona iri baruwa, mukimara kumva ibi, murasobanukirwa n'ibyo twahereyeho. Actually ibingibi by'uyu byari biri mu byo twari duteguye kwanalizaho, kuganira. Ariko ndi gukora iyi nkuru nibwo mbonye ibaruwa maze kwicara hano. Niyo mpamvu bije ari igisubizo kuri Jenerali Ekenge. Jenerali Ekenge ico yakoze, yabibize virusi, kanseri iri gusirikira, iri kwiruka. Iriya ni isumu iri kwiruka mu maraso y'abakongomani. Kumwirukana si igisubizo, kuko byamaze kwinjira mu ntekerezo. Ibyinjiye mu ntekerezo ntabwo wowe ukibigaruye, tibyogaruzwa n'ibaruwa, tibyogarurwa n'ijambo basinye. Uyu ni umukino. Reka mbashimire, Imana ibarinde kandi mukomeze kugira amahoro. Ni kuri Afrimedia live hamwe na Director Gabi. Ibitekerezo byanyu mushyire muri comment section. A world of stories.